Nova špijunska afera potresa svet. Edward Snowden, koji je posredno radio za Američku nacionalnu bezbednosnu agenciju, otkrio je kako ona špijunira preko interneta. Američka nacionalna bezbednosna agencija, odnosno NSA, tajno preko telekomunikacione kompanije Verizon prikupljala je podatke o svim pozivima u toj mreži u Americi. Otkriven je i dokument prema kome američke vlasti u potpunosti prate internet mrežu u skoro svim zemljama sveta, čitajući sve poruke i mailove. 29-godišnji Edward Snowden je, dok je radio u kancelariji NSA na Havajima, presnimio tajna dokumenta. Pre 3 nedelje uzeo je bolovanje, rekavši da će biti odsutan neko vreme. Napustio je Sjedinjene Američke Države i odleteo u Hong Kong. Ja mislim da javnost mora da dobije objašnjenje motivacije ljudi koji donose ovakve odluke van demokratskog modela. Kada zloupotrebite moć vlade, to je fundamentalno opasna stvar za demokratiju. Kada se desi zloupotreba, treba obavestiti javnost, ali se to svodi na individualnu odgovornost, jer oni to retko rade. Tada vlada kaže, ovaj čovek je protiv države. Ja nisam. Američki predsjednik Barack Obama potvrdio je da su građani špijunirani, međutim on tvrdi da nad tajnim programom postoji sudska i kongresna kontrola i da se time štite američki državljani od potencijalnih napada. Snowden se nada da ga vlast u Hong Kongu neće deportovati nazad u Ameriku i namerava da zatraži azil u nekoj zemlji koja deli vrednosti slobode na internetu. Hong Kong ima jaku tradiciju slobodnog govora. Ljudi obično misle, jao, Kina, veliki firewall. Kontinentalna Kina ima značajne restrikcije slobode govora, ali ovde je drugačije. Postoji duga tradicija protestovanja na ulici, internet se ovde ne filtrira i verujem da su vlasti Hong Konga nezavisne u odnosu na druge vodeće zapadne vlade. Guardian je došao i u posed mape o nadzoru agencije NSA u zemljama sveta u kojima prikuplja informacije o svim vrstama komunikacija koje se dostavljaju ostalim obaveštajnim agencijama. Srbija je jedina zemlja na planeti koja je na ovoj mapi obeležena crnom bojom, što znači da je najmanje špijunirana uz minimalni broj presretanih i snimljenih informacija.